Mai ka na ta Guikhanliu Malingmei YouTube Channel betun rei nei lao mai thon riu dare aside September tarik ru na khat kum singai na chi na padai the Gaanphiu Tamenglong local newspaper king in sap the call Infal September tarik ru Manipur government re September tarik ru Tuesday tingzin tipat kan mai order thailai na Manipur khau insam na nun re protest at kai mai inbu kuba melung khau internet services hai zang tong district pangu khau zang pangu khang thinglau kan the Manipur government re tipat rai kan mai notification khau state kapum internet services dai thing khang tipat kan chongi tiki kagan asak tang ti kalai laudat kan chonge pat kham dat mai notice khau tai ching district goi ta thu ti ka zau dat kan mak chonge Infal Valley tong district nun khau internet services thing kan mai tai list lined VSATs broadband khane VPN services ka zau kane kumna mitwang district pangu tai Infal West Infal East Thaubal Bisnupur khani kakching district khawe internet service tai September tarik ru kum singai na chui na padai tingzin khwangthum khawri ka hau thi tuna home department order khotai hi kane Internet service khau thing mai lokan metai state khau alat mai cham azu roi let lu ti pan in buma khang khat ni mansai panti aman mai pochai su ka si mai cham roi let lu ti chuang lau in bu nu mai tuang nai me jang roi thing metai lokan chuang nge Infal September tarik ru Manipur government re indefinite curfew Infal East khani Infal West district khau Tuesday kalan khwangru na khat khori lau ka hau kan the mi tai insam na ka chau na Puam azu re state government khang unified command di lau khang demand suna protest ranna tatkai bam me khau sisoi me patma khang laukan chonge Infal West ka protest ranna tatkai kan me khau mansai azu kabiu kan thi khani government tongkai pochai azu protest tatkai bam minun re sukasi laukan the District Magistrate TH Kiran Kumar re official order suna tipat kan me khau tai Bharatiya Nyarik Suraksha Sahinta kum singai na chui na kathum tong section phai khadrik seruk nga kathum bangkhau indefinite curfew tai laukan tongai mi tong curfew long khau hai mansai gan pungu khawri hian na tat kaluma khang ti thai kane tiki curfew khau hai healthcare electricity public health engineering press electronic media khadni court personnel nun ta thu thing me khau ka zau ni tong rami tuna sa kane Infal September tarik ru Infal khau insam na azu roi protest at kai kan me khau police tear gas cell kap mai khani ban kai lau khori insam na gan rik secure in bu kabiu tang kan the insam na nun tai roi governor khau deadline tina kaniu tong tam mai di wang tang lau khang demand su kan me khau September tarik ru kalan khwang khat khau tai deadline gan tai tuan kan tongi deadline gan tai tuan kan me tang protest tai ran ku kan tongi kalan khwang khat tang tai protest at kai bam mai nun roi governor kai gut khang karam kan tongi mi gan khau tai police nun roi kan yu chang thing kan thonge protest tai ran hai good me kan khau police nun roi insam na nun ta kan yu tong representative da pari ra khang sa kan me kan khau governor le direct ka chu ni dei tuna ran good me kan khau tai tear gas cell kap na alai kan thonge police riban kai kan me khau tai insam na ka sau na mansai kai si ka biu na anana mai hospital nun khau ambulance ri phunglau kan thonge Tamenglong headquarter khaunai mai Jadonang Park ma Deputy Commissioner Tamenglong official bungalow khani SP Tamenglong office approach road dang khaulau mai CCTV camera mai lun thai mak mai ri September tarik chikyu nung tai ri haulo bam the CCTV camera hautat kan me tai Tamenglong district khau electric gongchui mak na ba mai lung khauri Deputy Commissioner Tamenglong ri social media khau hilau kan me the laina Tamenglong headquarters area khau install sulau kai mai CCTV camera goi hai password lau mai sin dei kumna thau kum mai ri hautat bam pusini sinsu nu ni tong rami tuna sakane thai lo nu wi Jadonang Park ma khau hai tuba changba mai ka singai na nian zai tat kaluba mai kan akhari kumna mi tong area khotai I love Tamenglong tuna dalo mai board ngan na suka sileng ka thum padai khwang kan tong the Shillong September tarik ru Meghalaya Chief Minister Conrad Sangma Manipur donglat lu lam khau hai Central Government re chausilau khang sanghoi kan the Conrad Sangma thailai na Manipur dong issued hai kabam bai thang patba mai le in sammage khadni historical roots dong issue ni ye tuna sakane Sangma re Manipur dong issued hai communities nun ka khau patbam tongi kumna mi communities koi dong history level azu na ye tuna sakane Meghalaya Chief Minister thailai na Manipur dong issued hai loi khang
political solution kage na ye tuna sakane political solution phungwang ni mai hai government of India ban kho na ye kumna community goi khaw lum mai tai tilau khang kage na ye tuna sakane Manipur dung issued khaw inthuk mai tan hai platform ka siam lo lana pari ra khang khani khat khat ta ko kari mai tan tan lo khang kage nai thi tuna sakane community goi ta platform akhat na khaw phungwang lana akup mai thia khaw tat gut kho cho tuna dim khang nai thi tuna sakane Meghalaya Chief Minister Ruisa Indau kan mai thei lai na mitong platform ka siam lo ni mai hai central government ri rap makna bai mi ma gi tuna sakane CM sangma latbam tai Manipur khaw lat lu ka hauda na man sai goi khang kuk mai ti law ba mai sang ri chu sang mai phungwang dat khang sang hoi kan to nge Infal September tarik ru Lieutenant General Nair, former Director General, Assam Rifle Rui Manipur Donglat Lu Khau, media reporting alat me azu tipari tuna on point exclusive interview khau sakan meta All Manipur Working Journalists Union khani Editors Guide of Manipur Rui tan na nutni mak mai indau kan thei AMWJU le EGM Thailaina Lieutenant General Nair Donglat Bamtai frontline reporters nunta chakhwang mak mai khani local media tongtan ta thau sulau mak mai lat bam de ituna sakane on point interview khotai Lieutenant General PC Nair Rui Manipur dung issued khawhai cham tipat bam mai nun rui alat me cham azu kasiam pari tuna sakane Lieutenant General Nair Thailaina fake videos azu social media khautikuna latlu tipa diang kani kumna mitong video pangdai Manipur khau patmak mainun sini kaza wi tuna sakan tonge latlu tipat makhang alat mai report hai tilak ni mai thawi tuna sakan tonge Lieutenant General PC Nair Rui Manipur khau drone rockets khawri ri sukan maitong magi tiki local made pumpi thu sinsu maitong report na yi tuna sakan tonge Infal September tarik ru Manipur Donglat Lu Inthak Mangna Ba Mailung Khau Manipur University Re Postgraduate Khani Undergraduate Examination Postpone Su Kanthe University Re Intram Na Nun Khau Siswai Mepat Makhang Mitwang La Ding Hai La Tongi Tuna Sae PG Le UG Exam Hai Mitwang Nai Da Khau Tat Kai Khang Solau Tongi Tiki Insam Na Nun Khau Siswai Mepat Nuk Maitwang Nai Misang Re Kagan Asak Exam Hai Zai Kaswan Da The Tuna Sakane Manipur Donglat Lu Hai Kai Gongdat Pu Khauroi exam tat kai dat ni mai kan hai Manipur University Dong Administration Re Thai dat puni thei tuna sakane Milong Khau Higher and Technical Education Department Manipur Re Government aided khani private colleges koita September tarik ru na khat le September tarik ru na kanai kum singnai na chui na padai khau inbang khang notice tipat kan twange Washington September tarik ru na khat Donald Trump le Kamala Harris chongrai ma US presidential debate hai Asai September tarik ru na khat lautuan khwang saruk makhai khau tat kai pni the US presidential debate ti hai mansai azu roi in khwan na bam chong thi Donald Trump le Kamala Harris presidential debate hai minute rik sakiu puni kumna ABC News David Morley Lindsay Davis kanai re host supni debate tai Philadelphia National Constitution Centered khau tat kai puni miton debate hai candidate kanai ka khau thawri US president sukhang matik cha liang mai chu tu mai tai zau puni the thai lo nu ui United States rik dai na chunai presidential election hai November tarik pungu kum singnai na chui na padai khau tat kai puni the Infal September tarik ru Central Government Re Manipur State Khau Central Reserve Police Force Battalions kanai kathan thawgwang hap kan the mitai Manipur khau lalu ka haudat na ba mailung khau school khani college in some na nun re state tong government officials governor da kazaw na resign sukhang demand sukan mai khani chief minister N Biren Singh Re unified command dilaw khang demand sukan meta in some na nun re lai kaswat launa protest demand ran kukan mai tang re CRPF troops chingnai tai thawgwang habdat kan chonge Infal September tarik ru Manipur Governor Laxman Prasad Acharya Re Manipur Donglat Lu Hai Maigwaina insam na chu sang mai phungwang dat khang karam kho tuna karian kan the Governor Re Latlu Tipat Inbu Bam Mai Hai Resolution Phungwang ngam ni tongrap mi tuna sakane Manipur khau intaw padam mai lung khau lung gai mai indaw na Manipur Hai Land of Jewels tuna thai lo kwangkan chongi khani Manipur Hai Roi India tongkalai mi khau karit daina la lo kan mai state akhari tuna sakane tiki intaw latlu inthak mungna bam me Hai Roi kwang ni mai kan khau kung mai nai bam nu wi tuna sakane Mida khau lumnu mai cham thailai na Governor Laxman Prasad Acharya Re katong official ta nai me sang Re inthuan Guwahati gudat kan puni tuna sakane Tamenglong ting nai luan lau tai bu tarik ru na khat lau chuan ting rai na ye kalan muak na ye
Ting zin zing bang ting rai na ye. Lao tai bu Derek ru na kanai. Lao chuan kalan ting rai na ye. Ting zin zing bang muang na ye. The Gaanphiu Mel DGM chamche subscribe sulauni mai hametai inquiry complaint sulauni mai guirui 9612535794 khau contact sulaupu. Mai ka guai na king sui na king lau mi khang tau Guikhanliu Malingmei YouTube Channel bek tun rei net lau mai thon riu derei asai kang tu cham hai khau ring nga lau the in chuan ding sung khwang ru na kanai ma khai kai me gan roi king in sam da la kho thon ku the.